none ahanga mwuka wa politiki ukomeje kuba mubi Kinshasa mu myigaragambyo yo kurwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga. Mwuka wa politiki ukomeje gukaza umurege Kinshasa mu rwa mukuru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imyigaragambyo biri mu gace ka Masisi naho urubyiruko rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwamaganye umugambi bakeka yuko ari guhindura itegeko nshinga. Iyi myigaragambyo yabaye kuwa kane mu burasirazuba bwa Kinshasa, ikaba yakozwe n'urubyiruko rwiyita abayoboke b'ishyaka rya SD rya Martin Fayulu, umwe mu banyapolitiki bakomeye cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Abigaragambyaga bakoze urugendo baturutse muri karitsiye ya gatatu berekeza hafi y'ishyaka rya SD rifite icyicaro muri Masina, ndetse bashyira barigere mu muhanda ndetse batwika n'amapine menshi cyane, ibintu byahungabanyije urujya n'uruza rw'ibinyabiziga na moto kuri Boulevard Mumba. Ngabo urubyiruko barimbaga amagambo yamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga, aho bavugaga bati ntituzemera manda ya gatatu ya Felix Tshisekedi, oya nta guhindura itegeko nshinga. Iyi myigaragambyo kandi abaye mu gihe impaka kuhindurwa ry'itegeko nshinga zikomeje gufata indi ntera muri Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakeka yuko hari umugambi wo gutegura buryo Perezida Felix Tshisekedi ngo yakomeza gutegeka nyuma ya manda ye ya kabiri biteganya uko izarangira 2028. Hari kandi gahunda yiswe Ville mu Ruti iteganyijwe tariki ya 3 Kamena Kinshasa, aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye abaturage kudakora ibikorwa byabo bisanzwe mu rwego rwo kwamagana ibyo yita gushaka gutesha agaciro itegeko nshinga. Ngo muri iyi minsi kandi makazageza no mu nteko nshinga amategeko ya Kongo, ngo abadepite mu ishyaka Assemblée risanzwe riri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo banze kwitabira ibiganiro ku itegeko rijyanye n'uburyo referendum ishobora gutegurwa muri Kongo. Ni mu gikano abasenguzi mu bya politiki bavuga ko kino kibazo cyo guhindura itegeko nshinga gikomeje guteza impaka zikomeye cyane muri Kongo, cyane ko igihugu kirimo guhangana n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni mu gihe kandi mu bihugu byinshi bya Afurika ihindurwa ry'itegeko nshinga rijyanye na manda y'abaperezida ngo rikunze guteza imyigaragambyo n'umwuka mibi wa politiki, cyane cyane ngo iyo opposition irimo gutinya ko bishobora gukoreshwa mu kongerera igihe abayobozi bari ku butegetsi. Kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ntabwo buratangaza ku mugaragaro umugambi wo kongera manda, ariko impaka zikomeje gukaza umurego hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo. Mbega mu ncamake y'amakuru arimo kuvuga yuko opposition ya Kongo yatangiye imyigaragambyo yo kwamagana umugambi bakeka yuko ari guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Felix Tshisekedi ashobore gukomeza ku butegetsi nyuma ya manda ye ya kabiri. Ngaye nguko rero ese itegeko nshinga riraza kuza kubaho cyangwa imyigaragambyo iraza kuza kugira ikitanga? Ese nubwo Perezida Felix Tshisekedi aramutse avuyeho ubundi ibintu bya mahoro nk'uko babitekereza? Reka dutegereze turebe, tuzamenya ikivamo nyuma. Mbabwira ni kana gace mwe na cyari mwe Nyabari Obed, naye ngiyi ni Obi Time News yabagezagaho amakuru y'Kinshasa. Obi Time News.